Hello abakunzi babona Films TV, mumeze mute? Amakuru yanyu muri aho murakomeye? Nanjye ndashima Imana kandi nkomeje no kubakira ku Buntu Films TV. Murabizi muri sanga mu bitekerezo byanyu byose mwandika aho hasi muri comment, tunabazanya amakuru tunaganiriremo. Rero uyu munsi nkuko mubibonye nangiye nshyiramo akantu kameze nka benshi bakunda kubyita diskette, ariko ntago ari diskette, ni akantu nari nacuze ariko ni agasong. Ubwo ababashije kukamenya muze kukanyandikira muri comment mumbwire uko kameze, kuko ntago ndi bukavuga ariko muraza kubyandika muri comment mumbwire uko bimeze. Rero ni mu buryo nshaka kuberekamo yaba kubijyanye no gukora. Hari abantu benshi bajya binsaba ngo uburyo wakuramo indirimbo. Rero kano ni agasample k'utuntu dutoya mba nakoze kugira ngo mutangire mwumva uko nyine ibintu biba byakozwe. Rero mbere na mbere ngiye kubanza mpere kuri setting. Hari agasetting gashyashya nifuje kugira ngo mbereke gatuma piano ishobora kuvuga mu buryo buremereye kandi ikaba yavuga neza cyane mu buryo buyunguruye. Rero ni agasetting gashyashya, reka nkabereke muri screen yanyu. Noneho rero rero murabizi kano kantu ko mwese mumaze kukamenyera, direct access ugakora kuri DSP nk'ibisanzwe. Ibi bintu byose nuko bigira 0. Abafite piano nk'iyi ngiyi mushobora gukanda kuri iyi part, nabyo hari ibindi bintu biba bitari 0 nabyo mukaba mwabigira 0 byose. Murabona nkanda hano ahita nkora ku kantu ko kuzengurutsa bikete biba 0, utiriwe ugira ngo kamwe kamwe gutya. Ushobora kugira gutya, yes, byose ukahita ubigira 0. Yego, ikindi ubwo ngubwo iyo wasoje bino murabizi hari akantu kitwa type. Kano ushobora kukanyuraho ukaza ukakanda hano kuri chorus ugashyira ku ya 6 nk'ibisanzwe. Rero bino iyo bisoje murabona bimeze gutya. Rero ku bantu bafite piano ya 700 na piano ya ya 2 na 2,100 hari maybe yanjye ni 2,100. Rero aka kantu nshaka kubereka mukora hano ku ruhande, kano kantu ka next. Kano rero iyo ukanze next kuba afite 700 nabyo urabibona. Kano kantu rero ka edit ushobora kugakandaho bahita kuzanira utuntu nk'utu ngutu turimo amafrequence ari kuri 80, yo wirinda kuyakoraho. Rero utu tuntu uko ari tune murabona turi 0, ariko utu tubiri dusobanuye aya majwi ya ki. Mugiye kumva rero nintangira kubicurangamo ukuntu ninzamuraho muraza kumva ukuntu bibivuga. Ngeza nko kuri 4 naho wenda nkageza kuri 4. Noneho iyi ngiyi aba ari nani ya beat. Iyi EQ1 aba ari ya beat kugira ngo igire imbaraga. Wenda ashobora kugeza kuri 4 nayo cyangwa kuri 5. Ngiye nkunda kubiringaniza. Noneho reka mbisubize 0 wumve ukuntu babivuga. Ariko nimbigira 4 uko ari ibi byose bigira 4, mwese mwumva itandukaniro. So rero indi setting wenda ndashaka kubereka ni uburyo abantu bambajije ngo ukuntu ngo wagabanya yabiye kompanyema cyangwa se iyi ngiyi amajwi y'ahangaha. Naho ngo ushobora kubihindura ukoze kuri iyi part yitwa mixing console, ukayikoraho ukaza ugakoresha tuno tuntu twa next na back. Ukaza hano ugakomeza, hari ahitwa ngo volume and voice. Iyo ugeze hano rero ni hahandi ni kimwe n'ibi ngibi biri hano, ariko uraza ugakanda nanone hano. Iyo wageze kuri mixing console wakanze hano ukaza kuri voice, volume and voice. Sinzi nimba muri kuyibona neza, volume and voice ukayikandaho, then ukaba waza ukongera ugakandaho. Rero iyo ugeze hano rero iyi ni uruhande rwa base rw'iyi beat.
reka ngenda mbigabanya kugira ngo mubyumve. Ngiye kugabanya iyi beat yose muyumve ko wabibonye. Ushaka kugabanya beat wanyura hano, sibyo? Okay, noneho reka nkoreho. Urabona kompanyima zitangiye kwicuranga. Then nazo ushaka kuzigabanya, base wenda nyigize 0, n'iyi ngiyi nyigize 0, nawe wenda ka kantu kacu. Yego, biroroshye cyane. Okay, none ushaka kubigaruramo byose ushaka kwita ukandira rimwe tuno tuntu ko ari tubiri. Akompanyima yawe ikabiragarutsemo. Ubwo nabibazaga ukuntu wagabanya beat na base, ubwo nabo bazajya baza banyure hano. Kambisubiza inyuma, muzajya muza munyure hano kuri mixing. Muze muhanyure. Mushatse muhanagira gutya direct access. Ni kimwe byose. Iyo wakanze direct access ukaza hano, ushobora gukoresha iyi back y'ahangaha ukaza ukagera ahantu handitse volume and voice. Ushobora gukanda hano direct access DSP nk'ibisanzwe kuri kano, bakakujyana hano ukaza ugakora back ukagera kuri volume and voice. Ukaza ukavanga ukajya ukomeza gukanda kuri kano kantu ka mixing console kugeza ugeze ku ma voice n'ama volume yayo ukabigabanya. So rero ubwo iyo ni step yindi. Ubutaha ndashaka ko habanza rino somo ryo kugira ngo twigane creating akantu kameze nk'agasong, then tuzaza twigana ikintu bise multipad. Mwarabinsabye, noneho muri iyi minsi ndumva twakwigana multipad, uburyo bashaka gukora kano kantu. Nabyo rero ndashaka ko tubyigana. Icyo mbasaba ni ugukora like na comment na share. Yes, noneho tukaza twigana n'ibindi byose mwifuza. Ubwo abifuza multipad murabyandika muri comment. Abifuza ko dukora akantu kameze nka song nk'aka ngaka, nabyo muraza kubinyandikira sawa muri comment. Mukore na like, ntimubyibagirwe. Imana ikomeze bane namwe, barinde. Nakoze agasomo gatoya kugira ngo nsobanure tuno tuntu dushyashya nshaka ko twigana bidatinze.